Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ri San Cornelio, Papa, at San Cipriano, Obispo, Martires. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Magsaya ka o bayan, a piniliningging mo, ang itipon-tipon yeni, king banal ng lagyo, sa lubungan niya dalitanan, o metosik luban, puryan at pasalamatan, inigilu at syubusan tamo. Abi-abi tayang iyang pangiting banal na misa, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Memalen, kambering banal anib, kambering banal at anib ning pibale-bale ning Diyos, ing grasyang pon kapayapan mantabe kaya kayongan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po amo. At maya payabak mo naman kaya kayong kakalaguran, amaki rake, maki sa metong kaniting banal na misa, no ka rin kay man po kaniting kaurasan. Misan pang pasalamat ting kalam ning biye, napon king pigmasusya ng 74th birthday ima, Aurora David Cao, mangintulid sanang maging dalanban. Mi pagkalub ing grasya, mangintulid punye kaganapan king kayang birthday wish, king kayang kayadwanan. At ang timurin, gagana kanya naman misan pa ning darang masakit, Juanita Gina David, mangintulid sanang miyabiyeng grasyang pakayap, punye kayang kapaldanan. At gagana kanya naman ining kakalaguran, dating broadcaster at maging konsehal ka rin Balen Lubao, agpangking balitang tinggap ko nandin, mayang munebye, Jan Susi. Kambeyo kakalaguran, balang metong king kakatang kayadwanan, mangintulid sanang maramdam iti at mipakibatan at maging kasangkapan niya misan pa, ing radyo ng kakatang Archdiocese, kaniting misang kakatamong darawon. Kapatad si Shantala ring kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo. Ginuking kapamilataning pamaylasa, kamatayan ang pon pamanyubli mong mebye, penagumpen mo para kaya kami ingkaligtasan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, babayo mo lang ini, kaya kami ring kapagmulalan ning misteryo, Paskal mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginupot ang tatanggapan miying katawan mo, darake me kaya kaming sakripisyo Paskal mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa labos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye, alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kare San Cornelio at San Cipriano, inang pangmeking kekang balayan, ing metong alimbawang babietetagan, king pangatagulaling, king kasiwan pastoral, ating pamagparati, king pamipatutukang Kristo, busal na naman ing kasakitan, at anggaman king kamatayan, manano na sanang ding karelang panalangin, ating karelang kasalpantayanan, pagdalara keng sikanan magobra para king pami sa metong ning kekang balayan, iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen.
makiramdam tapu king amanu ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingke kaming penaral, yaing Kristo, as sinubling mebye. Makananurang asabi ring mapilan ke kayo, king ding mete, ela subling me. Nung iti katutuan, mga baldugan king i Kristo, eya sinubling mebye, at nung i Kristo, eya sinubling mebye, alang kwenta, ingke kaming ipanaral, at alang kwenta, ingke kayong paniwalan. Maygit kaniti, mayakit ing maglaram kami, tungkol king Dios. Uling sinabi mi, king pepasublianeng mebye i Kristo, dapot ene pala pepasublian mebye. Nung katutuan king ding mete, ela mi pasublian me. Uling nung dingmete ela subling mye, i Kristo man, eya sinubling mebye. At nung i Kristo eya sinubling mebye, ingke kong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atiko pa, king pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at menga matena, ela pa miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para king biyemong iti, itamo ring taong makalunos dili, keti king yato. Dapot king katutuan, i Kristo, sinubliyang mebye, at yaing katunayan, king ding mete, sublila naman mye. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ginoo, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko, kakong dalangin, miras sa king kekang panandam, uling tao kong ema paglinlang. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Keka mamaus ko o Diyos ko, uling peki batan mo ko, keka sanang tingiran kakong pamanyambitan, ipakit mo ingalang kupas mong pakamal, o talapagligtas, ding keka magsantong. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Ingatan mo ko antimong peka malkeka, lalamong pakpak, ingat mo, makanyan sana, lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran, at kagising ko neng abak, tula, kumatmo ko, uling tsuko, arapan mo. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo mantabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Mintayo Jesus karing balen at karing baryo, penaral na maya pabalita tungkol king pamag-ari ning Diyos. Tinukila kaya ring 12 alagad, ading mapila na babaeng likwan da ring espiritong marok, at may ulo king sakit, amiyaya liwa. I Maria, amayawos Magdalena, anong kenuno pepalolanding 7 demonyo. Iwana, asawa ng kusa, amiyembro ning kabineti ng Herodes. Isusana at ding haliwa pang babae. Deti, gagamitan ding sarili rang pibandyan, king pamanyawp da kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo. Napun king parokya ng San Matias Apostol,
Mi pagmasus siya yung misang kapasalamatan, uling banwang 2005, panahon ng Monsignor Jean Reyes, akanita kura para ko ning parokya ng San Mateos Apostol, may paintulutan niya king dating Arsobispo Yapong Setu na maging kaduayang patulunan ng Virgen Mater de la Rosa. Anya napon, pigmasusyan niya kapiyasan ng Virgen Mater de la Rosa, at dakin nanging kapagmasusyan, yapin itang mega na pa outreach program ning metong akumpanya ning Primary Call Advertising and Services Incorporated, ami pa intagon kumpanya rin kaya kaming Hermano-Hermana Mayor 2022 king parokya. At balang pagmasusyan ding anibersaryo ning pangatatag ning karelang kumpanya at inlang outreach program, ayaw sandang tulong tayo. May paintagon mo na ilang Hermano-Hermana Mayor king parokya, kaniting banwang iti at formal yang may pupus ing karelang tungkulan napon king kapiyasanan ng Virgen Mater de la Rosa. Ing tutunan yan, anyang kunan milang Hermano-Hermana Mayor, di Brother Romel at Sister Jane Canlas Laranjo, para mukit ang piyesta ning patrong San Matias anyang May 14. Pero uling pigmasusyan niya, ing kana mapulong banwang anibersaryo ning pangatatag ning parokya, tang 60, pepa yabe mine keng karelang misyon ining anibersaryo ning parokya. Pero apisip, kaduayang patulunan ing Virgen Mater de la Rosa, anya minanggayang ganapon September 15, ing karelang kasiwan. At siguro may tiyempo mo na ilaring mi talagang Hermano-Hermana Mayor, king parokya, pero ang yang alila pa naman mi talagang king kasiwan, anting Hermano-Hermana Mayor, at inala talagang pamalak na misan magmasusi king anibersaryo ng kanilang kumpanya, maging beneficiary yung parokya. At napon, ating Chapulo, balang sityo, apulong sityo, ang po pang 5 chapels, Chapulo, apakakaludo ang maging beneficiary kaniting outreach program, teman sa gandang tulong tayo. At may yapan na niyang mamiya kumakuya da amano, kaniting gimpanan outreach program, ginamit ko na pinmang pamagat ning poesyang sinulat ko, tulong tayo. At nga na ning makuya da poesya, tuwing may pangangailangan, sana'y laging magtulungan, upang iba'y wag hayaan na sila'y pabayaan, laging isaalang-alang sa kapwa'y wag manlinlang, oras bigyang kahulugan, iba'y ating kahabagan. Nang sa ating katauhan, umira lang kabutihan, gumawa lang ng paraan, loob ay wag panghinaan. Tungkulin natin gampanan, hindi lang sa ating tahanan, at wag nating kalimutan, tayo'y may pananagutan, yaong nabiyayaan sa gitna ng karukaan, oo tayo'y magdamayan, pag-ibig ang pamantayan. Karagulabage, ing mirampulayan niya, ing parokya, kening pami pasalamat, ning metong akumpanyang migmasusik ing karelang 13th founding anniversary, ing Primary Call Advertising and Services Incorporated. Anong waman, nakwentura ka na ako, ning pamilya Canlas Laranjo, na atin na lang aso pan aliwang lugal within Pampanga and even outside Pampanga. Pero ngayon banwang iti, maraguldang ipagpasalamat na dining mismong kaparokya, ilang maging beneficiaries kaniting gimpanan na outreach program. Itang mumunang dake ning kinudta kong acrostic kawatasan, tuwing may pangangailangan, sana'y laging magtulungan. Masanting niyang larawan na mayakit king ebanghelyo, anong no ing Ginoo, king kayang pamanaral, king kayang pamagmisyon, dining 12 pinili ng akayantabi, king misyon ng gimpanan, miragdagan la pa, at kapansin-pansin, kay babayinan la, api pakayap na ning Ginoo, king karelang sakit, miyaliwang sakit, apanamdaman, kalupan ng Maria Magdalena, anong no, pitulang demonyo ring pepalwala na ng Ginoo keya, makanyan man, may banggit na rin, mapilan pang makayantabi at kay babayinan, Juana, asawa ng kusa, miyembro ng kabinete ng Herodes, Susana,
at ding aliwa pang babay. At mababanggit nung makananong ginamit din karelang pibandyan, ing karelang kayatinan, ban kanita so panding Gino, at ding kayang alagad, king misyon na karelang gimpanan. Mayakit siya kening larawan na nung no, ketapang panahon na ning Gino, pignasanang mamuong metong amalating komunidad, kambeda ring labingadwa, ameging kayang tabi na, king kayang misyong gimpanan. Pero reti, miragdagan la, kaya babayinan la paman, at kitang panahon ito, tuturing dang mababa, uri, king dipunan, pero medyan lang pamikatagon, sinaup, sinuyo. Uli na ning lugod ng Diyos, amig pakayap karela, at ilaman, atin lang lugod na pisyag, king kasiwan, anyang gamitan din karelang pibandyan, ing karelang kayatinan, king pamanyaup da kang Yesus, at karing alagad na. May kada sabi tamong makapanahon niya, yung mensaheng babiyan na kaya katamo ng Ebanghelyo, metong niyang panagkat sukatang mipanantabi, uli ning maulang pamiyabe. Lalo na't kaniting panahon, metong karing 3 flagship programs ng Archdiocese, makapatungkul ya king BEC, uling bukod king krusada ng Virgen de los Remedios at ing Santo Cristo del Perdon, kambena ning pamagmasusi king Christ the King, ing programang BEC, metong iti karing sukat tutukang programa ning kiyakatang Archdiocese. At ikami king Vicary of Christ the King, matula kamit, napon, gimpanan miyang Vicarex, quarterly gathering miya keng Vicaria, anong no, inagkat milaryamong Jake Viray at ding kayabena, keng team ning BEC, at ila ring meging talapag salita, kaniting may sabing katatagan, anong no, may mielang amano patungkol king ulaganan ning BEC, at nung king makananong paralan, agawayiti. At matimid na aliwa mo naman ding sandang suki ilang dapat maging dake na niting programa. Uling ding elamaning det ang taong nalaman ning pisamban ilang dapat milinan pansin at maging dake na niting programang BEC o Basic Ecclesial Communities. Nung makananong mekad king Ebanghelyo, ing Ginoo niyang mamilyang 12 alagad, 12 apostol, iti mekad yang malating komunidad, amayapanan ng Ginoo, aking karilang pamiyabe, akwadang mipanantabi. At maging maulahing karilang pamiyabe, uling makayantabi yung balang metong. At pepating karana pa mekad, lalo na, ing saup abinyeda rin kaya babayinan, at ginamit din karilang pibandyan, ban makasaup king misyon, aging pananing Ginoo, kambyo din kayang alagad. Kaya babayinan la kaya ring sinawap, nandin kay ba't kong migmisa ting linapit ka na ako. Mangutang niya, nung malyaring makapamiyayang 100 regalo, at kapag nasanang karetang kalulo, ila ring ayang pangananang regalo. At inlakasing gampanan na dental mission kay ni King Dabsu Santo Tomas Campus, at may yapa ng may kipag-coordinate king parokya, at anyang kasabi na ako nandin, papaintun niyang 100 indigent kalulong parokyanos. At iti maragul kong ipagpasalamat, at bigla kong asabi kayo, kasanting pong pamigatagon kasi king Ebanghelyo, anyang gimpanan ng Jesusing misyon, kambya din kayang alagad, ating kebabayinan, ameging kayantabi, ginamit ding pibandjanda, ban aso panding ginuking king kayang misyon agimpanan, pati na rin kayang alagad. Ang ini sabi ko, ela pala kebabayinan, atin mo naman palang kelalakinan, king pangatao ng Mr. Tony Ko, ng People's Lumber. At yung daratang Miyerkules, pikapami katagon na ating dinala na pakakalulo at tanggap regalo at maging dake na nitang dental mission na gampanan karin king Dabsu
Santo Tomas Campus. Iti metong yang masanting pamikatagon paganaka na anggaman ngini ating lalaki o babae apakikwanan ng gamitan ng karilang pibanjan ban kanita makasawop king misyon ay inumpisanan ng Ginoo kambiyaring kayang alagad ang ngini misusundo pa karing sablang taong mekad akayabi ng Ginoo at akakayabi pa kanita anggaman ngini king misyon na kayang inumpisan. Adon nga ning grasya ning Diyos, ban kanita, king kaya katamong pamiyabe, magiyating maula, at king bandang tauli, akwa tamong mi panantabi. Yan na po na niyang adonanda kong amanong pamipasalamat para karing meging bisita, king gimpanan ming Vicarex, ameganap ka rin king parokyanan ng Virgen de los Remedios, Santo Domingo Minalin, king adling acrostic, dinakikiting kabatasan, salamat. Seryoso tamong pisabian, BEC, pakinpinjan, amanong pekiramdaman, ikwasang pekanam naman, lakos tapang pakibalwan, nung nano, ing sukat gawan, apasyag ing kapagnasan, tang alang mipaimburisan, mababating pagdulapan, pakyabayan at lingapan, anting metong abalayan, maglakbetat, mitambayan, para magbiisi tangan, banmiyabet, makiyadwangan. Pangaditayang balang metong, uling anting dakin ng balayan ng Diyos, mayawos tamong maging kasangkapan, ban kanita, misunduyang mipasyagat mikalat, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kawangis da sana rin ning kababayinan na may banggit king ebanghelyo, a ginamit din karedang pibanjan, king pamanyaw da kang Yesus at karing alagad na. Kawangis na naman nga kwento kung metong akeralakinan, king pangataw ng Mr. Tony Coning Pipos Lumber. Gagamitan mo naman ning kayang kayatinan, ban makasaw karing pakakalulo, ban isunduyang ipasyagat ikalat, ing maya pabalita ning Ginoo. Uling king banantaw makanyan nakatangdarinan pamigatago ning Diyos, king lugod na't pakalulo, kaburihan ng tanggap ng grasya at mipakayap, at kawangis na rin kay babayinan king ebanghelyo, iyaiting mitulak king inyasat ing karilang pibanjan, sarili dang pibanjan, gagamitan da, king pamanyaw kang Yesus at karing alagad na. Mikakatagon tamo naman ban kanita, king kaya katang maulang pamiyabe, akwa tamong mipanantabi, at makanyang king pamaglakbe, mikamatulang pamiyabe-yabe. Adon nganing grasya ng Diyos, ban makibat, kening pabakalay amanong misadya, sukatang mipanantabi, ulining maulang pamiyabe, kambe na ning panagkatatanaga, sukatang mantabi, king maulang pamiyabe, inyaking pamaglakbe, matulang miyabe-yabe. Manahimik takin makweda pinandit. Muban kanita yarap tamo king Diyos, ing kaya katang kanya-kanyang kayadunan. Iti sami pakibatan, king lugod at pakalunan ng Diyos, at tanggapan tayong grasya, ban itamu man, akwatang agamiting kaya katang kayatinan, ban panyawop, at makanyang misundo, ing misyon na gimpananan ng Ginoo, kambering kayang alagad. Kaya babayinan man o kaya lalakinan, balang metong kaya katamo, agpangking kaya katang kagiwan, gamitan tamo yung kaya katang kayatinan, ban kanita, ating aliwang asopan at mipanwanan. Makanyang tamo sanang magnasang maglakbe, abe-abe, mipapanantabi, at mangintulid tamong matulang miyabe-yabe, king kaya katang pamaglakbe. Ganakan tamong sukatang mipanantabi, ulining maulang pamiyabe, nung makananong king bedaring mikalugurang martir ang magpiyesa kaniting Aldo, San Cornelio at San Cipriano. Amisan may amano San Cipriano, kining kakaluguran ng Papa San Cornelio. Nung ipaintulot na ng Diyos at agad nakatamong kuwanan,
sana misundo pa, ing pamikaluguran, king kayang arapan. Akwa tamong asundo, ing pamikaluguran, ang ganaking arapan ning Gino, nung pakikwanan tamong kaya kabaning biye, miyabe at may panantabe. At itang malalamtang pamiyugnayan, king balang metong, migit lalo itang malalamtang pamakipag-ugnayan king Gino, nang gaking kasakitan kamatayan, kawangis daring martir, asan Cornelio at San Cipriano, mangintulid tamong midinan pamikatagon, emo makapiabet, asunduing pamikaluguran, kaya tisulip kaya kabaning biye, nunay ang gana king arapaning Gino, king kayang karinan. Nya adwan ngining grasya ning Diyos kaniting kapiestan di mikalugurang martir San Cornelio at San Cipriano, ban makibat kining panagkat niting kapag masusyan, panagkat atanaga asasabing sukat tang bantabe king maulang pamiyabe, inya king pamaglakbe, matulang miyabe-yabe. Kaniting misa gaganakan na rin kaya katang taong kayabiyayan, pamilya, kamag-anak at kakaluguran, o ninumang taong kaya katamong akakatab mo king balang pinandit ning biye, kaya siya ng pamiyabe-yabe, maging matula, at kitang maulang, kitang pamiyabe ang maula, makanyan tamong midyang pamikatagon. Ban kanito, emu kete sulip, doon ang ganaking arapan ning Gino, akwa tamong isundo, hingkaya katamong pamikaluguran. Sukat tang mi panantabe, uli ni maulang pamyabe. Talakad ko pong yun, para king panalangin ding malda. Kakaluguran, manalangin tamo king sinubling mebya Kristo ban miragdagan ning kasalpantayanan takeya, at ban mi pagkaluban tang sikan ng alub patutukeya, nga tamong manalangin, Ginong Yesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang mikalat king mayap abalita. Para karing sablang Kristiyano, gamitan de sana ing sakramento ning pamagkumpisal, banketa, makapakipagkasundula king Dios at karing aliwa, ipanalangin ta king Gino. Ginong Yesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Para karing sablang obispo at pari, kambening makayapostol akaya panloob, parati lasanang makasadyang sumuyo karing manintun pamakikasundo, ipanalangin ta king Gino. Ginong Yesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Para karing anggang atsu king pamangailangan, lalo na ring miyapektuan king COVID-19, antimurin ring kapatad tamong masakit ama nalangin para king karelang kapaldanan, lalo na Cecilia Arcelia at Prince RJ de la Cruz. Atuklasan desa i Kristo king espiritu ning lugod pamikakapatad, karing magmalasakit karela, ipanalangin ta king Gino. Ginong Yesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Para kay katangang makatipon keti, atuklasan ta sana ing tula ning pamipatutukang Kristo, kapamilatan ning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin ta king Gino. Ginong Yesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. At ring kapagnasanda ring kapatad tamong magmasusi king Aldo ning karelang kebaytan, lalo na iking Aris Viray Clarin. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ing meyango bye felicitas kaparas king kadwang anibersaryo ning kayang kamatayan, ipanalangin ta king Gino. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat, king mayap abalita. Bangrasyang pagkalub ning Diyos kaya katamongan, kaya babayinan man o kaya lalakinan, atinan man o pati na ring at yuking kakaluluan,
Aga-agamit sana nanumaning kayatinan ning balang metong ban kanita aso pan niya Jesus akya katanggino at mikalat siya pa ing kayang maya pabalita ang gaking salakuyang panahon. Manalangin ta aking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopan da kang mikalat king mayap a balita. Ginong Jesus lipat ning kekeng kainan ni pagkalumuing apayas lagming lugod mo king yato kapamilataning pamakiwangis mikeka. Manano na sanang ing kabilugan ming pamisip mirap ya king pamaglugod keka at karing aliwa antimo ng makanano mo keng liguran ikang mabibiyet mag-ari manggaman king alananga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Tanggapan mo lagi mo adwang niya pangadi ingpaing tulutan mo anti dareting tinape at ala ing maging mabiyayan kami keringke Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo, matanggap ya arapaning Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang matula mo sanang tanggapan deting ay na yampang ning kekang balayan, kaniting kapigaganakan king kasakitan adelanan daring banal mong martir, di San Cornelio at San Cipriano, ing Eucharistia yang minyete tagan karela, ban adwan ding karelang adawon ding karelang biya para kang Kristo, papanatilian na sanang tapat karing sablaming kapag subukan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing ginuman tabi ya kaya kayo, At keka antimurin, itasyo laring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing pasalamatan da kang parati, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Dios king alananggat lubos mayupaya. Ding banal mong martir de San Cornelio at San Cipriano, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinahon ding karelang biya para king kaligaya ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayan papasyagda ing kekang upaya, asaslag king kainan mi, anting tao. Pipilinan mo ring may nat, pasik tangan mo laking pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong Ginumi, ulinita kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makiabiran tok ng babiyak alang tuknang dang pamamya kapurian keka at ngaming kakanta. Ikapining banal o ipa, iking sibul ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtug meng espiritu mo, anti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yeso Kristo, at tatandanan mi pa kanitambing mi panganyayaya,
At bayo na kusang loob dinawo ning biyan na kimpamaylasan pon kamatayan na. Kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinape ning biyem poning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak at arapan mo pon sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, at ing Florentino, ing Arsobispo mi, kambe ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ding sablang paring pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatan ming minuna ng pepay nawag, king pihong kapanayan, ing pangasubling mebye, pangadi mila ring pakamalan ming mayang unabye, akaya be mila akayutos, anyang panahon na mi biyabela, kete sulip, at ketang pamakyabera, makanyan la namang minantabi, muking pamilya, doon pati na karing aliwa. Nya, idala mo la, at ding sablang mayang na beking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bialananga, ban kambe ni na Virgen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring non apostol, kambe ng San Cornelio at San Cipriano, San Lorenzo Ruiz, at kambering sablang banala mi bebe kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon apuryan ang pon apaligayan da kasana king kapamilatanang Jesucristong anak mo. King kapamilatana kambe ng pon kayo kagumning banal espiritu sablang parangal ang pon ligaya kaya ka o Diyos ipang lubos mayipaya manggaman king alananga. Amen. Meto nga masanting daki ning kwento king biyan ng San Cornelio. Kaya pinitang panahon na burina ng emperador, iyaing sambana. Dapat may nalakarin ni San Cornelio, ang gamukit ang kapamilitan ng metong espada, may pupus ing kayang biye. Sana, king pa magkapilita mong maging maulaing pamiyabe, banakwatang mi panantabe, papanatilyan tayo namang malalaming pa makipag-ugnayan tamo king Diyos. Bigit lalo na, king oras ning kapag subukan, kaya kabaning be, ang ganang kamatayan. Makanyang tangyan ning pailalam ing kaya katangkayadonan king kaburyaning Diyos. Tatayraning Espiritu ng Yesus at pasalan ning kabyas na ning may pabalita nga tamong ining magkanta.
amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Ikabus mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopaning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi na kaling apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, nuneing pansinan mo yung kasalpandayanan ng banal kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metongan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye, ampon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Kang Kristo, ginawa kaya katamo ng timong may kakapatad, king kapamilitaning krus na, pugayan tayo, ing metong at metong king tandaning pamakisot, ampon kapayapan. Kapayapan po kaya ko. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king Kasalanan ninyato, ibigay kami ing kapayapan, ibigay kami, ing Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan na ring mayawos, king apunan ning kordero. Ginu kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo, Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire,
Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal aparalan. Abayan da kayungeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan kuking at suka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O ipaming malugod, king kapamilataning sakramentong tinggap mi, at alang-alang king alimbawang likwanda kaya kami ringnuan mong martir, di San Cornelio at San Cipriano, pasiknangan mo kami king espiritu ning tetagan luban keta, ayam pang miing tapat, apami patutuking kaya kang ebanghelyo, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pag nasanta mo naman itang pisyag ng San Cipriano, kang San Cornelio, kayang kakaluguran, na sana paintulot na naman ng Diyos, na yung pamikaluguran tamo, akwatang asundo, ang ganaking arapana ning Ginoo. At iti maging posible, nung king kekaba ng biye, may kamaulatang pamiyabe, muking balang metong nanimigit lalo na king Ginoo. Tanggapan tat bakalan ng grasya ng Diyos, ban makibat, kaya ning pabakal ayamano, sukat tang mi panantabe, uli ning maulang pamiyabe. At kambena ning panagkatatanaga, makanyan tamo naman sanang makapagkapilit, sukat tang mantabe, king maulang pamiyabe, inyaking pamaglakbe, matulang miyabe-yabe. Abanggit kong napon, pigmasosya ng imayin kayang 74th birthday, at ako magkamali, metong karing kayang kapagnasan, dakening kayang birthday wish, yapin nining kapaldanan adwan mi, para kening masakit adara,
pangdang waning Juanita Gina David. At kambera rin ka pakamalan tang masakit, gaganakan at pigaganakan. Karing masakit, kamaganak man at kakalaguran, at maging karing etamo, kilala man o kakilala, kaniting kaurasan, abe-abe tamong ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan, at misan pang manyawad, tingrasyang pakayap ng Diyos. Ingginuman tabi kaya kayo. At keka ang timurin. Malugod at mayupayang Diyos. Misan mi pang papasyaging matibeming kasalpantayanan. Balo mo, O Diyos, nung naning kaya kaming kabilyan, nung naning kaya kaming pamangailangan, at kambering kaya kaming pamilya at pakamalan, ing lubos kami sanang mipakayap, milisyaking kapahamakan at karokan, at nanumang kapag subukang kaya kaming arapan, akwa meeting akabyusan. Yatsyat mula ring mayupaya mong gamat, tagkilan mo kami, O Diyos, paluban king mabirugming katawan at pangatawing grasya mong pakayap, at mangintulid kaming mipaldan, kumayap, at midinang sapat na panahon. Ban kanita, maging kasangkapan kami naman, at misundong, midinan kaganapan, ing misyon ay numpisaning bugtong mo anak, king kayang pamikatawang tao. Gamitan ming kasangkapan ing balang metong, ngayon kaya kami, kambiyan na ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM. Ban kanita, nula pa man ka rin, avid viewers and listeners, niting radyo ning kaya kaming Archdiocese, ang yeni makirake, kakaluguran ming makirake, kaniting banalamisang darawon mi. Ban ilaman, pagkalubanan mong grasya, kambera ring pamilyar at pakamalan, ang yeni pangadira naman, tayo lalamiting kapag nasan miki mayap mong kaburian, O Diyos, balo mi kaya kaalang imposible, mayap ka't mayupaya. At kapag nasan mong midinan kaming pamikatagon, ban maging kasangkapan, kawangis na rin kaya babahinan na pepakayap na ning Ginoo, at ginamit din karilang kayatinan, ban aso pandi Jesus, at din kayang alagad, king mission dang gimpanan. Makanyan mo kaming dinan pamikatagon, O Diyos, king pamipakayap mo kaya kami, pati na karing masakit ang miyembro king pamilya, karing masakit ang kamag-anak at kakaluguran, karing masakit ang hinipapangadi kaya kami, lalo na karing avid viewers and listeners, ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, ang mapaliharing at ngening makirake kaniting misa, o ketang oras, amikapamikatagon, ang makasimbala kaniting misang kaya kaming darawon, ketang tigdamong panawon o pinandit. Mibulalagsa, O Diyos, misan pang kaya kang kaya pan at kayo pa yan, king lugod mo't pakalulo, ipagkaluming grasya, ban malagwat lubos kayong mipaldan at kumayap, kambering pamilya at pakamalan mi. Adon miti, O Diyos, king lagyo ng Jesus. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando. Ipanalangin mo kami. Patuloy ng San Gabriel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Cornelio at San Cipriano. Ipanalangin niyo kami. San Ezequiel Moreno. Ipanalangin mo San kami. Padre Pio ng Pietrelcina. Ipanalangin mo kami. San Camillus de Lelis. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes. Ipanalangin mo Virgen kami. ng Fatima. Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen. Ipanalangin mo Virgen kami. del Pilar. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor de la Paz y Buen Viaje. Ipanalangin mo kami. Virgen del Candelaria. Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa. Ipanalangin mo Virgen kami. de los Remedios. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad. Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap. Pakalulwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus. Pakalulwan mo O kami. pakayap ng pusong Jesus. Pakalulwan mo kami. Tatlong Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagkalub mo yung grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kayadonan, ka rin kaya kaming pamangailangan. King lagyo ng Jesus, maging matibe sana't maulayin kaya kaming pamyabe, ban King Bie,
mi panantabi kami, king pamaglakbe. Makanyan mo kaming panwanan, O Diyos. Bendisyonan, pakayapan at dinan kapaldanan, king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. umena kayo king kapayapan, sukatang mi panantabi, ulining maulang pamyabi. Salamat kin Diyos. Dakala salamat at maya pagtupo kaya kongan. Buhin duming erken kekeng patulungan, ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, aring sablang dalan. Ning baryo sa puro, karing kamalengan, agad menatini, ing katahimikan. Ning sablang bisam, manampong bimbisitas, akit ang delawan, o birhen kamaslang, tinganggang emalen, bigdalamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpantayanan, niyunlan, milagnaling pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam